Хоп. Хоп, хоп. Исәнләрмесез, дуслар! Хәерле кичләр, кадерле дуслар, тамашачылар, телевизор караучылар, безне интернетта караучылар. Без сезне Әйдә Шаярт ШТК Татар лигасының 2-нче этабында күрергә бик шат. Икенче этапның 3-нче өлешендә катнашалар. Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы. Әлмәт КВН командасы. Әлмәт шәһәре. Мамадыш 5 бармак. Хаминде Мәскәү, понаехали! Безнең кагыйдәләр бик гади. Бу 4 командадан берсе генә төшеп кала. Төшеп калмас өчен 5 елмая торган смайл җыярга кирәк. Җыярга, чөнки бүген безнең 2 бәйге сәламләү һәм импровизация. Кем чыгышларга нәтиҗә куя? Әлбәттә, безнең жюри әгъзалары. Каршы алыгыз. Татнефть командасының уйнаучысы, безнең Татар КВН лигасы уенчысы, КВН югары лигасының чемпионы Рафаэль Насыйбуллин. Бу инде әлбәттә бүтән КВНщикларның хыялы. Рафаэль, без сине котлыйбыз, алкышлар белән. Молодцы. Бош редактор, бош мөхәррир, бош корт дип уйладым аны беренче тапкыр күргәч. Телерадио ведущий, коңгырт төсен бик ярата, Айваз Садыров. Хаман өйләнмәгән. Безнең бер тәкъдим бар. Менә без татарча холостяк төшермәкче булабыз. Менә 15 кыз. 14-сен син беләсең, берсен генә белмисең. Катнашасыңмы? Илназ Гарипов. Татар КВН лигасын син алып барганда, мин жюридә утыра идем. Хәзер мин алып барам, син жюридә утырасың. Брат, без синең белән дальнобойлар сыман. Баланы да күрмибез. Роберт Исламов, Татар КВН лигасының чемпионы. Интернетта төрле татар теле проектлар оештыручысы Роберт Исламов. Бүтән дөнья татар яшьләре аны белә. Чөнки ул Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслюмова. Жюри әгъзалары әзер? Тамашачылар, сез әзерме? Командалар, без булдырабыз! Командаларны сәхнә артына озаттык, әзерләнәләр. Бу вакытта инде оештыручылар турында Әйдә Шаярт Татар КВН лигасы оештыручылары Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы,
Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Бүтін дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан Республикасының ШТК оешмасы һәм Яңа гасыр телерадио компаниясы. Бик зур рәхмәт. Башлап җибәрәбез. Беренче булып Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы каршы алабыз. Мөслим Кырмыскасы КВН командасы, сәлам! Сәлам! Сіз әйдә шаяртка ни өчен килдегез? Татар мәзәген үстерергә. Һәм Рүзәл абый кушканга. Аңлашылды. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Тирән рәхмәтләребезне Мөслим район башлыгы Моллин Рамил Хәмзә улына һәм безнең өчен җан атып торган барлык райондашларыбызга рәхмәт. Һәм Фирания бигә рәхмәт бик зур. Кызык булды бу. Сез җиңәргә әзерме? Әзер! Алайса, алга, сәхнә сезнеке! Сәлам Казан, сәлам Татарстан! Сезнең алдыгызда Мөслим Кырмыскасы! Безнең Мөслимдә яңалык бар. Безгә светофор куйдылар. Һәм ул нәкъ 30 секунд яна. Ә бензин типсәң 23. Миндә мәзәк бар. Көтүдә булган хәл. Бәй. Ознакайларны кыда безгә кушылган. Карак зәле, безнең Наил кая ул? Ул бит хәзер бик мөһим кеше, продюсер. Наил, продюсер. Әйе, ул хәтта Винарисны да күтәргән дип сөйләнәләр. Әкият сөйләмә инде. Винарис бит ул үзен дә көчкә күтәрә. Әле Винарисны гына күтәрү түгел, ул бик күп танылган йолдызлар белән элемтәдә тора. Игътибар экранга. Привет, бирсеңме? Bu Nail бүгенге көннән төркемдәге бөтен финансларга Наил җаваплы, яңа? Мин бит хәзер продюсер. Нинди кидегез? Барыгыз салып алыштырыгыз. Тек. Айвазда бит туры килмей. Тек. Линия репа тоже туры килмей. О, әнә бит Илназ абый Гарипов. Әйдәгез мине продюсер итеп аласыз. Хуже уже не будет, пожалуйста. Шыдайтам мен сізге. Шындап айтам, бля, шындап айтам. Бля, шыдайтам, шындап уже, бля. Сөйлешерміз сәхнедесін. Карак зәле ничек рәхәт. О, бутырга киемне. Карак зәле. Нигә без буларны спецовкаларны башта ук салмадык соң? 2 ел буе штан өстеннән киеп йөргәнбез. Җәмәгать булды, мин сезне корпоративка барам. Мөслимдә концерт куябыз. Игътибар. Елның иң грандиоз вакыйгасы Кырмыска моңы Мөслим милли премиясе. Киләсе елның символына багышланган Укертип яшик проекты. Катнашалар Лейсян Миндиярова, Татар биюе, Илназ Гарипов, Боянда, Айваз Садыров, Тамада, Жәвид Шакиров, НЛда, билетлар кондукторда, урыннар саны шикле, катнашучылар шикле. Яшикләве 80-90. Сезгә калган әйтә кушты. Озын Сүзнең кыскасы, без Мөслим Кырмыскасы. Юк иде. Озын сүзнең кыскасы,
жигіп кіна қойтасы! Әйді, кетті! Müslüm, Kiş, iki егет кино қарарға болғандар. Қара. Көп мата патроны бітмей. Қара, ты қыз, жылығына башлаған е, но сразу яшн-яшней. Қара. Самолетны уррам ортасында тоқтатты. Ярайды, терезеге қарап отырған жылышы телевизор қарық. Әйді. Ярминкада болған хал. Қаралы олам, 34-ні кейіп қаралы. Нешек? Бармақны қыса. Қоя, 37-ні кейіп қараға. Мұнса нешек? Мұнсы да бармақны қыса. Сың дейді отаң сыңары зор аяқлы. Өзіңні білемі? 39-ні кейіп қараға. Әне, мұнсы да бармақны қыса. Ерелі мұнда. Сың ұлым, сен 39-ны киесің, мен 40-ны кием. Қойсы бармағыны қысасың сенің? Міне мұнсын. Болды, жеттік, жиылдық, зарплаты. Нәрсе бұл? Рахмат қаты. Рахмат қаты? Неге соң шындай шақмақлы дәфтер бетінде кәкірі-бүкірі почерклі жазылған? Менің почерк кәкірі-бүкірі түгіл. Главный, подпись. Подпись? Минниханов? Әне түгі ме? Yok, әне түгі. Қарақзәлі! Илназ Гариповның 2018 жылдағы соңғы концертына билет. Винтаж. Туған кім шолтырым екен, мен сәхнеде КВН ойнағанда. Исәнсіз, Наил Хафизов. Меңа сізді бик күшті продюсер деділер. Сіз меңа зор сәхнеге шығарға ярдәм ете алмассыз мекен? Жоқ енді, жоқ, мен вақыттым жоқ. Мен Ғапбай Кариев сәхнесінде. Yes, үлгірдім. Исәнмісің, Ереме Никитина? Наил Никитин. Сіздің шарпарыңыз неше керек екен? Дағаттың 90% менікі. Ярар. Һәм бір фортер менікі. Ну, ладно. Һәм бір пепилдігіз. Болмадайды. Зірі, мен сізді атқазан артист жасар едім. Шынлап ма? Татарстанның мәлі Ресейнікі ме? Мүслімнікі. Мансаванс. Шундай кішкене аванс. Ну ладно. Өзі сөздің қысқасы, бұл Наилдің римасы. Ашқыра, келгендері бар. Яғналардың бар. Үстіш, яғналары бар. Ашқыра, кері янары бар. Canım girsin yanıma. Hürmetli болса sizge. Рахмат бик зор. Точно aşkına. Зор рахмат. Мүслим Қырмызқасы. Эстрадаға яңа сулыш,
яңа талантлар. Рәхмәт. Сезнең алда Мөслим. Калганы Шаслим. Öş yanlarıma. 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 Öş yanlarıma. Yanlarıma. Тоқтатмағыз енді, тоқтатмағыз. Нойл қызып қына кетті бейті әлі. Муслим Қырмызқасы, Муслим районы. Һәм Римма Никитина. Бүтін иқтибар жюри әғзаларыны нинди нәтиже қоябыз бұл шығышқа. Әлбәтте енді 3 елмай тұрған Смайл. Рафаэльдан, Роберттан, Хамлинариядан, Ильнас Елмая, Айвас Елмая. Саша Байқараши. Ұшады ма, достар? Айвас. Енді Нойлге продюсер да болғаш яңа сольный проект білен шығыра керек. Менә шушындай Ризат Рамазановның костюмын киіп шығып, менә шулай биіп кенә йөрсәң дә сиңа әйбәт билгеләр қоячаклар. Уңышлар яхшы башлангыч, алга тагы бар каталга. Рәхмәт. Роберт. Афарин. Дөрес әйтәсез, Афарин әлеге командаға миннән кайнар Афарин. Молодцы. Мен әлеге теге яшел жюри. Әмма мен теге көп сөйлей алмайм. Шуңа күрә мен бары тик мактау сүзләрен генә сезгә җиткерә алам. Мөслимнәр, бәй, әйдә чемпион булыйк, бәйнея бәй. Кем аңлады? Кем көлде? Рузар көлде. Бәй дигәчтән дәйме? Бәйнея бәй. Бәй әйдә чемпион булсын, һә? Бәй әйдә чемпион булсыннар. Юк, бу не нәрсәләр теге? Булырсыз. Быел бәлкім бұларсыз, кім біләні, уңышлар сізге, ярыйма? Сізге елмай атырған смайлетіні қойдым, алға таба шолайық матуритім кінә шығыш жасарға yazсын сізге. Амин. Келесі ұшырашуларға қайдар. Сау болыңыз. Әйдә Шаярд, икенче этап. Рәхмәт, Роберт Исламов. Құтлыйбыз сезне, Муслим Қырмызқасы. Ұзатабыз сәхне артына. Һәм енді қаршы алығыз. Әлмәт КВН командасы, Әлмәт шәһәре. Кеттік. Әлмәт КВН командасы, сәлем! Сәлем! Сіз Әйдә Шаярдқа не үшін келдіңіз? Телевизорға ләгер үшін. Аңлашылды, рәхмәт. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Мәдәният идарәсенә һәм инде яшьләр белән эшләү идарәсенә. Һәм мәгълүмати спонсорлар Знамя труда һәм Әлмәт таңнары газеталары. Рәхмәт. Сәхнәгә чыгарга әзермесез? Әзер! Алгай, уңышлар сезгә! Хәерле кич, исәнмесез? Сәхнәдә бюджетниклар командасы. Менә тамашачылар, бюджетниклар кемнәр икәнен аңладымы? Ә менә жюригә әзрәк аңлатып үтәргә кирәктер, әйме? Менә бюджетниклар, алар беләсезме? Менә бюджетниклар, алар менә сезнең корпоративларда юк. Менә бюджетниклар, алар күп кенә иттереп эшлиләр, әйме? Әз генә иттереп акчалар. Менә сезнең кебек түгел ахры. Тә бюджетниклар, алар пенсионный фондка бердән-бер ышанучы кешеләр. Әлмәт дигәч, башыгызга нинди фикер килә? Беренчедән нефть, икенчедән нефть, өченчедән нефть, дүртенчедән, бишенчедән. Менә җиденчедән Илнас Сафиуллин. Анарысын Мунир Рахмаев. Нәкъ менә Мунир Рахмаевтан соң без бюджетниклар барабыз инде. Тагы шәк кенәме? И Мунир Рахмаев бюджетник. Сез беләсезме, Җавитны дуслары Пабло Эскобар дип йөртәләр. Нигә дип сорасагыз, ул аларга ниндидер порошок алырга өнди. Заказ бирегез, китереп бирәбез, әйдә районнарга, төрле регионнарга илтеп почтасында алып барып бирүчеләр дә бар. Заказлар бит. Биттеме? Битте. Бик тиз.
О, сыбызғысын қауызды қазір шейнуге қойнап шығашак. Әйді! Действуй! Рүстәм, бұл сенің тағын бір паткатың мәлі? Әйе, Алия, сен бит шундай бауы шәк-шәк кібік. Yok, бауырсақ кібік. Хотя, янағына мештен шыққан көмеш кібік. Бигрәк тәмлі сөйлейсің. Әлбетті, мен бит ош. Bir yılmayşı salımay, bir yılmay, senin zirli yılmayın, canlamay. Ғафу етігіз. Біз мұнда шайыртырға келдік әйме, ләкин ішіне де қалдыра алмайбыз. Қазір тезгін еттіріп онлайн урок өткеріп алабыз, емі? Анар девам етірбіз. Исәнмісіз, балалар? Кірге ярыңа? Фамилияң? Миниханов. 2Н білән ме? Әйе. Кір алтыным, кір. Перестраховаться должен, әйме? Абый, камин менен шімінде. Ау, менен күшіре. Тауышланмайбыз. 45-ші битні ашығызды, әйме? Күшіріп язығыз. Әбу біздің Алия, татар тіл оқытушысы. Шунда оқытушы һәр оқушының хыялы. Нәрсе? У түгел, ы хәрәфе. Тавыш! Оқытушығыз қоя? Шүбәк юшатып келдім. Bir yılmayşı salımay, bir yılmay, senin zirli yılmayın, canlamay, nazlı yüzün köklerdeki nurlu. Илмир, барсы да яхшымы? Барсы да яхшы, әлмәтке көйтіп келдім тезіне. Вообще шәп, уволить еттілер. Достар, аузақтан нәрсе айтасы келген еді. Біздің Әлмәт Татнефть командасы высший лигада бірінші орынны алды. Міне, білесіз бет енді, нендей үрлерні алырға бола, әйме? Бюджет үзләштірілген болса. Алайса бізден бюджетный бию. Әлмәт КВН командасы, Әлмәт шәһәре алкышлыйк егетләрне, қызларны, афарин. Һәм инде нитли нәтиҗә куябыз. Карыйбыз жюри әгъзаларына. Ленария елмая, Роберт елмая, Рафаэль елмая, һәм инде Илнас белән Айваз уйлап утыралар. Айваз елмая, һәм Шулай ук елмая торган Смайл Илназдан. Зур рәхмәт, котлыйбыз сезне. Әлмәт, молодцы. Озатабыз сезне сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбез. Бу сәхнәгә чыга Мамадыш, 5 бармак. 5 бармак КВН командасы. Сәлем. Сәлем, Гүзәл. Әйдә шаяртка ни өчен яңадан килдең син? Гадиган әйткәндә бит инде фестивальне соң айттылар, яңа команда кирәк. Мин бүген просто тамашачы гына буларак килдем. Белмим, яңа команда чыгышын башкара алмаса, шәп итәм сәхнәгә. Түз алмыйча. Аңлашылды. Рәхмәтеңне кемгә әйтәсең килә? Менә җегетләр әйтергә куштылар. Әлбәттә, үзебезнең яраткан Мамадыш муниципаль районы башлыгы Анатолий Петрович Ивановка һәм Нихар Багат ярдәменнән ташламый торган безнең культура бүлеге җитәкчесе Степан Петрович Спиридоновка. Байнар сәламнар. Ярар, рәхмәт. Уңышлар алайса, алга. Алар киңдәләр, милар әйтерләр. Ярар, аңлашылды. Мин менә шәхсән үзем рөхсәт бирер идем бер шарт белән. Мамадыштан яхшы гына
Міне сіздің традицияларыны давам етерлік яңа команданы өстірерге керек. Biz çıkış aldığından sizden ғафу өтінесіміз келе. Siz 6 yıl boyu mine bu mamılışlarını qoradınız. Болса, солып, шығып кірген мағыдлар. Мында қазақ үз добыра керек. Bizde mamadıştan mundaylar yaşamıyorlar. Biz onlarını вообще bilmeyimiz. Mesela miyim etiyim içmi, anın etiyisi de içmi, anı kıdağın. Üçüsü de bir kişi. Как-никак, главный хазрет. Между прочим, Мамадыш бик заманлы шәһәр. Әйе, Мамадыш bu чынлап та шәһәр. Biz anlayız, bizge mezekler küsetirek gerek. Күзаллыгызга китерегез, колобок повесился. Kim yazdı bu mezeklerini bizge? Kimning 2 taqır jingasi kile şul yazdı. Ник çıktın sen mında? Sen ayttılar bitini, sen qort, bar, git mından. Birinchi taqır Qozonda o'zimni Lukashenko sekili his etam. Shahar o'rtasida yoshlar tura, qort bobogan quvalar. Ладно, men ketdim. Biz davom etamiz. Кстати, Мамарта зоопарк бар. Ай, отдел образования, ребята. Кстати, давайте qo'ya ko'rsatamiz, nima mazaklaringiz bor. Aktualkalar. Bir kimde bilmey, Ozod bilan Alsu Fazliyevlar roddomdan bolalar tugul, a potensial klientlar olib qo'ydilar. Ну ладно, yarar. Opa, jüri turunda. Ketdik. No bir kimde bilmey, Robert Islamov maktabda matematikadan 2liga o'qigan. Chunki maksimum 80-90ga qadargina shotli bilgan. Ну ладно, Ilnaz turunda. Ilnaz Garipov Ayvazovskiy uramında so'nggi to'xtalishda butalgan. No, nishek. Bularni qoldiraymi? Ishoti ketigilikiga solgan molganga qo'ydabizmi? Ай, мен тоже тегі субботаны еске түсірдім. Ладно, қадір достар, іш андағына түгел, но дұрыстен деген айткенде, еме, но бұларының даже миниатюрлары бар. Мына бұл миниатюрны көрсетіңіз. Давайте елан ете. Әйдегіз қорап кетейік. Линария Муслюмова корпоративтан соң бывший наш олдрата. Алло, тәбрик. Номаса перебор. Но дұрыстан еткенде, мына бұлар студентлар. Мына бірсінен бір, екіншісінен 2, үшіншісінен 3 сүйір кетті. Әй, дұрыс етмен, бірсі бірінші курста, екінші курста, үшінші курста оқилар. Но, қарағыз, ойық езілер, ескі мәзеклер, бізге башлара керек. Біз кеттік, достар! Көз алдыңызға кетерегіз. Мамадышта бірінші малай маникюр салоны. Но, неше, сізге, как обычно. Әйе. Нешек матур ма? Матур. Әйтем бітмей сізге шамаға түс келіше деп. Хам қадыр достар, нәсей тәскелі озақта. Міне шыннап та, менен бет қунақ келді. Менен бет қунақ келді, қоршалар керек. Хатта, шықмышы тұр. Кім келгенді аңа? Ну это же очевидно. Әйді бірге. 1, 2, 3. Белочка! Нендей Белочка? Чемпион Белочка! Ассаламу алейкум, people! Ғұмыр бұл фразаны айтас келген.
Қадір достар, бір кім де білмей, но 3 күнілік біз Татнефть білән бірінші орын алдық. Әжінде амик. Ой. Хам, кстати, міне вот Рафаи. Мощный актер. Мощный актер. Әлі жетмесе полуфиналда сөздер берділер. Хам, қадір достар, міне шыннап. Емегіз, вот міне сіздің жоғалықларını қорадық. Еме, анда чемпионство Татнефть күні алған деп. Біздің турында бір сөзде yazmadılar. Но біз бір шылмейміз. Çünkü bizde Armavir'de тоже сіздің турында бір нәрсе yazmadılar. Кстати, мен еще Мамадыш үшін шығыш жасағым соң. Çünkü бет менің Мамадышта двоюродный яшай. Братан, шықмайшы тұр. Нешек бір кімді келмеді ме? Кстати, қадір достар, нешеп міне біз еме оқырдан Армавир турында көрсеттік. Çünkü Мамадыш һәм Армавир бик нык ошаган. Мамадышта 15,000 кеше яшай. Армавирда 120. Менә Армавирда юллар юк. Бездә кайбер вакытта басулар буенча йөрибез. Менә бездә нефть бар. Алардан безнең бензинны алалар. Шуңа күрә, әллә кая барасыз килсә, әллә кая бармагыз, мамаша кайдагыз. Сезнең өчен өр-яңа йөзләр, элеккеге мәзәкләр, биш бармак командасы. Рәхмәт дуслар. Биш бармак Мамадыш шәһәре. Ошадыма сезгә? Жюри әгъзаларына барлык игътибар. Һәм инде нинди бәяләр куялар микән? Роберт елмая, Рафаэль елмая, Линария елмая, Ильнас елмая, Айвас елмая. Шундый нәтиҗә. Озатабыз сезне сәхнә артына импровизациядә күрешербез. Без дәвам итәбез. Безнең бу өлештә тагын бер команда калды. Ул инде безнең кунаклар дисәң дә була, дуслар дисәң дә була. Яраткан Мәскәү Понаехали командасы каршы алабыз. Понаехали КВН командасы. Сәлем! Сәлем! Мәскәүдән татар КВНына нәрсә артыннан килдегез? Фура артыннан килдек. Югын дөресен әйткәндә күтәренке кәеф, яңа эмоциялар артыннан килдек. Яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Әлбәттә инде рәхмәтләребезне Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясы тулы вәкаләтле вәкиле Әхмәтшин Равил Калимулла улына белдерәбез. Һәм шулай ук рәхмәтебезне әйтәбез Мәскәү автономия җитәкчесенә Фарисов Фарид Фарис улына. Яхшы. Кыздырабызмы бүген? Кыздырабыз! Алга Мәскәү! Синкайлардан погнали по каратам. Башкортстан, Татарстан. Сәлем дуслар! Сезне каршыгызда Мәскәүдән Понаехали командасы. Һәм без сезгә яңа ел кәеф алып килдек. Ә нишләп Денис костюмсыз? Ничек костюмсыз? Киләсе елның символы бозау. Комбикор машинадан һаман туктатып булмый. Не? Яңа ел дигәннән. Ә сез яңа елны кайда каршы аласыз? Яңа ел бит инде ул гаилә бәйрәме. Шуңа күрә инде мин өйдә уздырам. Фаил, 1 ел буе өйдә утырып туймадыңмы әле? Яңа ел ничек каршы аласың? Елың шулай узачак. Әйе, мин теге елны вообще маскада алдым. Бөтен дөнья маскада хәзер йөри. Егетләр, менә нигә сез 20нче елга шулай бәйләндегез? Бик күп яхшы вакыйгалар да булды бит. Ягъни менә җырчылар бик күпләп клиплар чыгардылар, әйме? Ришат Төхвәтуллин урысча җырлый башлады. Рамил Шарапов Шарапҗан булды. Килешәм, ел авыррак узган икән, әйе, начар. Шуңа күрә дә 21нче елны позитив белән заряжаем! Индеец көтүдә. Бра, кая бра? Көтү! Синкайлардан погнали по каратам. Башкортостан, Татарстан. Я один такой стань, никому тебя не... Ир балыктан кайта.
Хатын, мә алып қой. Аңнашыла нешік сен? Балықта ерейсің. Суығанда просто суығар. Құрметті достар, кешкене шақта бүтініміздің де гляделки ойыны ойнағаны болғандар. Көз алдына кетірегіз 2 егіт, енді 4-ші сағат әлігі ойынны ойнайлар. Сен нәрсе? Нешік ойнайлар аны? Білмеймін. Мен қаяп білем. Көз алдына кетірегіз 1-ші әрсіз тотар көгершіні. Көрдің мүсің сен Ришат Фазли Ахметов ұрта барман көрсетіп фотография қойған? Көрдім. Құрлық. Сен ишеттің мүсің Татарстанда 1-ші электромобиль шыққан. Исімі Каба. Құрлық. Қазір бейт Салауат Закиевич білен Элвин Грейт оған достылар. Ғұрлық. Кетелі бар мұнан? Қош! Қош! Қаменді достылар, оқырдан бек мұхим әйвіретесі келесізге. Оқынаңны. Айваз, тәртіп ма? Мына мұндай радио. Шәп. Сен салып келдің, что ли? А бұл нәрсе? Битбокс екен. Құтылайын, брат. Шаш, бау, шырша, бармақ, әгірже. Ильнас, мені сіңа сөзлер нормальный жыр yazın da. Deniska, tutut. 17. Нәрсе 17? 17 кіші барып қарады. Сен кім? Біз бет сенің білән садикта бірге ердік. Кетелі мұнда. Кетелі. Кет мұнда. Deniska. Әйда өзіміз. Йоған. Әйда өзіміз кімік. Йоқ енді. Әйда енді өзіміз есетташқан кімік. Әйда. Сәлем. Сәлем. Сен нәрсе күлесің, нәрсе болды. Сен кеткәш садиктан 3 орын бушады. Темірге шықларды пластмасқа айландырылар. Хам сенің бүлмәңді яғына столовыйға айландырылар. Динар, ұлым, қойттыз бол. Ауаны? Қойттыз бол. Қазір әне, Дениска білі сыйлашы бітірем. Ярар, нон үйге алып қайтма. Әне, ол бит сені ешіті? Ешіті, ноңламы менің көп мәйттім бетінде өзіне. Сүйілерім сыйлағына сыйла, рәхмет ясын бұл адыға сыйла. Бүләгіден мен өзіміне, бағжылаймын ғымырымды сыйла. Құрметті достар, өнәйді балалар турындағы номерні біз юққа ғана көрсетмедік. Чөнки балалар тұрмышының шешәге. Понаехали КВН командасы. Бізге бишляш. Рахмет. Понаехали, Москва!
Так, жюри әгзаларына қарайбыз, һәм нинди бәя қоялар мекен? 1, 2, 3. Барысы да елмая тұрған смайлар. Мәскеу, понаехали, құтлыйбыз. Құтлыйбыз сізні. Мұның білән біздің сәлемлеу бәйгісі ақырына яқынлашты. Хәзір инде импровизация. Барлық командаларны сәхнәгә шақырабыз. Импровизация бәйгесін башлап жибәрәбез. Біз йылдызларның, біздің жюри әгзаларының инстаграмына кіріп, фото сурәтләр жидік, һәм аларны хәзер экранда күрсәтәбез. Біздің командалар шул фото сурәтләргә ниндидер қызык комментарийлар әйтергә тиеш. Башлап жибәрәбез, дуслар. Импровизация. Татарша. Айдар абый. Бик қызык фотография. Так, Әлмәт шәһәре. Айдар абый фотошопны үзләштергән. Яхшы. Давам итәбез. Давам итәбез. Мәскәү шәһәре. Ничего себе, Салават Юлаев памятнигі бұл. Монсы ұшады. Әйді. Қарағыз менің қолдан инде крутой сәғат. Давам итәбез. Келесі фотография. Ленар. Хан түгіл, сеңа хана, братан. Рахмет. Әйдәгіз, Муслим. Бұл қолларда көпме сір ята. Шәп. Ұшады. Әлмәт шәһәре. Салават абый үйіне кірткен мәлі? Мәскәү. Ришат Тухватуллинның эте бар, хан, менә дигән будка. Әйдәгіз, дуслар, давам еттік. Келесі фото сүрәтіне қарайық. Аха, менә. 80-90. Бұл енді Роберт Исламовның инстаграмы. Мәскәу. Татар лигасының Лукашенкосы аны қуып жіберіп білмей қамады. Рахмет. Давам етәбіз. Муслим. 13-80-90. Мамадыш. Йо, бұл бұлай түгіл, бұл 80-90, 40-80. Қызық болды, Әлмәт. Шәрәбжәннің бірінші версиясы. Һәм инде бұл Ленария. Ленария Муслимова. Һәм Салават Фатхуддинов. Ленария Муслим, қалғаны шарт с ним. Ленария, Салават һәм Бура. Хәзір нәрсәдір бұла? Ого! Әлі нәрсе сөйлелер бұлар. Мәскәулер ұятсыз. Муслим? Нишанчы фотка лайк хаманда қойылмаған. Так, Мамадыш. Тәбризке ярамады, может, сеңа ярар? Ярый, киттік, дуслар. Импровизация тамам. Һәм инде әйдәгіз бәйгеләрне қарайық. Муслим Қырмызқасы. Муслим районы нинди бәйгелер қоябыз. Йылмаябыз. Һәм йылмаябыз. Әфәрин, Муслим Қырмызқасы. Келесі этапқа турыдан туры узды. Құтлыйбыз. Давам етәбіз. Әлмәт КВН командасы. Ұшадымы сізге? Роберт йылмая, Ленария йылмая. Рафаэль. Аха, біздің Ойвас Мыңсу. Илнас йылмая. Һәм Рафаэль йылмая. Номында біздің Туғыз йылмая тұрған смайл. Күтіп тұрабыз. Һәм әйдәгіз Мамадыш биш бармақның нәтижесін қарайық. Нинди смайл қойылар мекен Мамадыш шәһәріне. Роберт йылмая, Ленария йылмая.
Рафаэль Елмая. Илнас Елмая. Айбас Елмая. Шулай ук Мамадыш Бешбармак, Унсмал һәм турыдан туры киләсе этапка үзе. Котлыйбыз команданы. Понаехали, Мәскәү. Илнас Елмая. Ленари Елмая. Роберт Елмая. Рафаэль Елмая. Һәм Айвас Елмая. Айвас та Елмая. Дуслар, ну карагыз, безнең беренче ике өлештә 5 команда уйный һәм һәрбер өлештән 4 команда киләсе этапка чыкты. Бу өлештә безнең 4 кенә команда жюри хәл итә. Олсагыз, олабыз. Бүген мин тыныч йоклыйм икән. Узасыз. Сау сәламәт йоклыйсыз. Әлмәт КВН командасы шулай ук киләсе этапка узды. Котлыйбыз Әлмәт шәһәрен. Дуслар, шулай иттереп безнең икенче этапның 3нче өлеше ахырына якынашты. Икенче этап үзе ахырына якынашты. Һәм инде яңа еллар белән, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!